Comunidade Aldea Oiba suku Bobameto posto administrativa o asilo la concorda ho programa presidente autoridade actual agora o senhor Rogério Tiago de Fátima Lobato. Nebe para alargamento estrada suscitando ba posto administrativa o asilo. Kalau tumambi opa, online tawa monta, nabi imile ko kayo mas dagang para. Karena winay is opa matan langsung na fuata sa lamsat. Fo impacto ba comunidade sirne Saudi liu labarik e feri katua sira. Honunemos agora daug senhor Francisco Oki kona moras mer tamba sofrimento hanrai rahon. Lia menanusi doutor sira ba senhor Francisco Oki katak tengki uja maskara lor-loron ho familia sira. Sementara aku pinonla boh langsung na tawi media sosial sin namolok di doutor namolok ni ko na ko ni pembinaan setiap hari harus pakai masker terus mau ke Verlana akan setiap hari pakai masker terus kira-kira open al himoy ke ban me kalau toni ka moy mana tene onom ka moy mana lo maskeri au ko bengkaro terus nutin aku ya impacto sim harus sauda. Senhor Francisco Oki hateteng katak haunia uma basically wa estrada nebe haunia se San Loza sir la aproveta tamba rai rahon. Hau suba governo liu ba presidente autoridade rai wa senhor Rogério Tiago de Fátima Lobato atu continua estradas husitono ba posto administrativa o asilo. Kalau niaw ni planeta community hai liaw na alam tamatan ni kay no lalang lay mati-mati ni walalang kan naik bisa setiap hari kan pokoknya nes lebih skoy can tiap tiga set afuna terus planta usenti kalau nabi ham tamatan ni kay berarti planta na lek mas kalau ham tamatan ni kay lalu kan tamata hai to amo tam sino planta kan lek ko kalau ham tamatan ni lalang ni berarti planta na lek mas kalau ham tamatan ni berarti online atau amo tam sino planta kan lek ko. Tiu Camelos Mamo hatutan tangkatak. Governo anterior halo alargamento estradas tono liga ba posto administrativo asilo diak ba povo atoni toma. Mai be governo aktual agora nebe de rigi husi senhor Rogério Tiago de Fátima Lobato alargamento estradas husi tono ba posto asilo parado total. Hanesan comunidade aldea Oiba suku Bobameto posto administrativo asilo hapara alargamento estradas ne horazão saída. I onda hai kena tonang ka fena para nisa karena tiba-tiba ni opi momento nan leko na lek ni toba o kan ye sa misagora planet la immunity ina para le mepi ye sakim hin manefa meslofan ases na on toba san seran ye afmukti ni hintet ni planet kalam lo param sam harus mutonan to makamina loan apara main only mesti hamsan nek minaten me puna hana na lok ni to ba okay na para Tiu Camelos Mamo hatutang katak ukun la ia capacidade de serviço ikus mai povo na fatin sai vitima tamba programa barak liu mak parado o lakon total. Lena tamunti kanalekov on la takno ko haim na kanalekov kanalek fe na matnon me. Poin pertama, hom menamul moyanat, main bebelak yang kasa naik lek kasa tonin me penalali, poin manim ten, kan ten malia nanan ten la me pula awa lalani haparan ten, nah me pun niloksan, kana lekov. Tiu Camelos Mamo mos afirma tan katak sela ia continuação agora ba alargamento estradas ne Tiu Camelos Mamo se organiza fali comunidade sira atunune tau fali lutu ba iha ne fatin. Kalau planet muniti kalau nanante la continua lalani organiza to ba el hen o ba namsa latinin lala
Karena hay fen jana hen nanu abe okantin hen mipu mesti orang para nekoles kalau kan mipu hen mana toba hen imbah nafa kalau plan fei kan continue la ni hay hel bah nafa non imbal karena ini hem pa nam funa fauke kan mipu lek nan mipu kalau kan mipu hay mselo fam sarang takai la flu ulan ya mistembo mansa hay velo na mistembo Maluk Shirat, atu hetan informação nebe factuais no atuais, beta haluhan inscreva iha canal APV23 Online News, hane hambutan notificação, o comentário no fahetutan ba media social Siracelu.